Od pašnjaka do stola dug je put, a na tom se putovanju, da bismo mi mogli pojesti komad mesa, utroši mnogo prirodnih resursa. Stočarstvo i mesna industrija jedni su od glavnih onečišćivača okoliša. Troše goleme količine energije, onečišćuju izvore pitke vode, emitiraju velike količine ugljikova dioksida te uzrokuju uništavanje prašuma kako bi se zasadili novi nasadi hrane za uzgoj. Jedan komad mesa za uopće da on dođe na naš stol potrebno je čak 15.000 litara vode. Za jednu žitaricu poput pšenice potrebno je 100 i nešto litara vode. Dakle, vidimo koji je to nevjerovatan razmjer. Malo se zna da zapravo se same i prašume upravo krče ne zbog namještaja, nažalost pale se doslovno šume, nego upravo zbog ispaše životinja, a nakon toga sadnje soje koju onda ne koristimo za prehranu ljudi, nego upravo prehranu životinja za hranu. Prema znanstvenim podacima otprilike 70% uloženog se doslovno baca, nepovratno je. Dakle, samo 30% uložene energije, resursa dobimo kroz namirnice životinjskog porijekla. To je zaista vrlo, vrlo rasipno, a na kraju je povezano i sa našim opstankom na ovom planetu, jer ako gledamo podatak da se svake godine samo u intenzivnom uzgoju, dakle na farmama, uzgoji i ubije preko 80 milijardi životinja, a znamo da je to 10 puta i više nego što je nas na ovom planetu, o čemu pričamo i koliko je zapravo to rasipništvo prisutno. Također, današnja mesna industrija ugrožava i naše zdravlje. Naime, zbog profita, u masovnom uzgoju stoke upotrebljavaju se velike količine antibiotika. Problematična je i hrana koja se daje stoci, jer je puna pesticida i teških metala. Kontrole nedostaje i za hranu koju jedu ljudi. Možemo uopće zamisliti koliko se ne kontrolira hrana koju jedu životinje, s čim uopće hranimo životinje. Oni potpuno, primjerice krave danas ne samo da jedu žitarice i mahunarke, što im nije uopće prirođeno, nego jedu i mrtve životinje, najčešće ribe, ali tu su zapravo i druge životinje. Stali smo samo kada smo shvatili da ne smijemo krave hraniti sa kravama, jer dolazi do kravljeg ludila, ali nažalost ni tu nismo ništa naučili, nego samo smo promijenili i hranećim proteinima drugih životinja. Naravno da nam se sve to vraća, kao i upotreba antibiotika koja je iznimno velika. Podaci su da se čak 80% antibiotika iskorištenih koristi za intenzivni uzgoj životinja. Dakle, ne za liječenje ljudi, ne za liječenje životinja, nego upravo za preventivno davanje životinja da bi uopće izdržale intenzivni uzgoj na kojih mi prisiljavamo. Naime, znamo da biljke sadrže pesticide, ali malo se zna da upravo namirnice životinjskog porijekla imaju znatno više pesticida u sebi, a to je i logično zato što zapravo nakupljaju pesticide, pa se može onda dogoditi da i jedan komad mesa ima čak i više nego 12 puta više pesticida nego neke biljke. A kako bi se izbjegli svi ti problemi, u budućnosti ćemo možda jesti posve novu vrstu mesa koja ne potječe od životinja. U američkom laboratoriju već se naveliko radi na tome, pa bi se uskoro na tržištu mogla pojaviti piletina koja je kao iz nekog znanstveno-fantastičnog filma. Radimo samo s prirodnim stanicama, onima koje se mogu naći u tijelu životinje. Nema nikakvih umjetnih dodataka. Kultura u kojoj se uzgajaju stanice potpuno je prirodna i sadržava sve nutrijente koji se mogu naći, primjerice u krvi. Iako ova dva komada piletine izgledaju gotovo jednako, jedan potječe od pileta, a drugi je uzgojen u laboratoriju iz matičnih stanica pravog pileta. Dobar tek. I što misliš? Ima okus piletine. Kako bismo i sami pripomogli ovom gorućem problemu utjecaja mesne industrije na okoliš i održivost našeg planeta, možda je za početak dovoljno da se vratimo prehrambenim navikama naših predaka. Naime, naša baka i djedovi nisu jeli meso i mesne prerađevine svaki dan kao mi danas. Nutricionistički, takva prehrana sa smanjenim udjelom mesa čak je i poželjna.